Namazu dash dile thanda nga yusadi na ani jiga Dharamshala nitis chokpe kangra namta chagiyo tari ari potomisa dita bachama Uzra Zeya ni tripi ari shong kizab chogjoshi jiga Dharamshala samzik phege yore thandi ari misa ditepe kizab chogjo samzik den ta ari sanz jo baide chog sanz chapani tang or jiga ari shong chi tu chatu manage kizab chogjoshi jiga Dharamshala pheba thama chagido tari samzik date kizab chogshon dige konsa jawar mochi chaglan jaka shuji tang ombi dziki langa khla zikshim nawaju chig zanshu mineta chula jidlon lantap tang shaya jiga Dharamshala gi ni tige chig tini ka chashu khachigla zikshim nangadu gila dashtile ani tri gila dhanda dila da ari photo mixer dita bacham Uzra Zeya chola samsu zu phe yore gila ngoni chi ari shongi photo mixer dita ba koya di chi photo la chi phano kaje ze yong samdo kirang chi rewa kaje sikge ta nganzu pheba chenshu jimbi chane phajin duste wa na nganzu rewa gyapsa di tende ra chi gyagap topshin chila tende ra rewa gyagore samge chezanga talent 콩페바티 양 아주 배된 흉제다 흉제 많이 차상로로 핀도 침보 중고 있으면 저와요. ngaran ke shashana da tiren pe ke chimbo yin wasang jang da miskane de li ani nga chu phesu shwa li ani console rego shwa ji da ngaran chu pheden de da lo mambu da lo chuji re som da jin sa ye o de ga sta lo da lo ne go zu ne ji nang lo la de la pe thonang che da je ji an de da go ga dan tu ne ani ari ge ku ji da nga chu pheden de thola thona ma ga je se da ani da khara jamle gi din ja gang la ani pheden de ne lo na we ge ne rewa shwe. The first thing is, I don't want that they should help the person individually. There's nothing like individual, it's more like a group, a society. So if they're helping the society of Tibetan, it's like more appreciated than a person they're helping individually. Like, or when you help somebody individually, you're only helping one person. If you help the society, you're helping everybody, including the society. It could be 100, it could be 110, it could be 500. So the number keeps counting. So whatever they're doing, I think is for a noble cause. So like I've heard a lot about them, so that's the reason I've come today here.